Da li vam se ikada dogodilo da dok mirno sedite, nešto radite, krajičkom oka primetite neke obrise koji se pomiču, a kad pogledate tamo nema ničega? Kako se to češće ponavlja, znate da ne umišljate. Ili još famozniji osjećaj da vas neko posmatra. Po svojoj mogućnosti najverovatnije vas i neko posmatra. Osim znatiželje jednog komšije. Ne radi se o šizofreniji. Ljudi delom sveta svedoče o ovom fenomenu. Kažu da ih obično vide krajičkom oka na par trenutaka, no u zadnje vreme pojavljuju se čak i kada ih neko direktno gleda na nekoliko desetaka sekundi. Mogu prolaziti kroz materiju kao da ona ne postoji. Iako uglavnom ljudi tvrde da su to neki nedefinisani humanoidni oblici, više poput magle i uvek su tamni, čak tamniji od same tame. Neki tvrde da su im mogli videti crvene oči, zovu ih shadow people, ili na našem ljudi senke. Dakle, šta su ljudi senke? Postoji dosta teorija, a evo par glavnih. Prvo, šta će skeptici izjaviti je da je sve to plod mašte. Naša mašta se poigrava sa nama, ili je možda to senka uzrokovana farovima automobila. Naravno, ovo bi se moglo primetiti u većini susreta, ali ne može objasniti baš sva viđena ljudi senke. Druga teorija je o duhovima. Druga teorija je o duhovima, koja je meni prva pala na pamet, no ta teorija nije baš komponentna, jer postoje mnoge razlike duhova i ljudi senki. Pojave duhova uvek su belkaste, transparentne i dobro definisane ljudskim oblikom. Često odvojeni dok su ljudi senke tamni, više poput senke, kako im samo ime govori. Iako imaju čovekoliku konturu, zbog tame nije moguće uočiti i kakve detalje ima na njima, osim crvenih očiju. Dakle, ova teorija bi možda mogla i eliminisati, no opet možda je to neka nova vrsta o duhovima. Da su demoni ili drugi entiteti osim duhova, moglo bi se pretpostaviti zbog njihove tamne boje, no ukoliko su demoni, moramo se zapitati koja je svrha ovakvog prikazivanja. Prema predanjima, oni su zli, plaše i muče, no demoni mogu biti mnogo strašniji od neke tamne maglice. Teorija o putnicima kroz vreme kaže da su možda naši potomci našli način da preovladavaju prepreku vremena, no kako svaki pomak u prošlosti donosi promenjenu vremenskog toka, bića iz drugih dimenzija. Čak današnja nauka uverena da postoji više od 3 naučne dimenzije. Ukoliko postoje druge dimenzije, moguće je da nekakva bića nastanjuju te dimenzije. Po jednoj teoriji dimenzije postoje paralelno sa našom, što želi reći da su svuda oko nas, a ta bića možda znaju kako prolaziti iz njihove dimenzije u našu. Kad bolje promislim, ova teorija mi najviše leži, jer kod opisivanja svemira percepciram ga poput više dimenzijalnog prostora, ali ova teorija, za razliku od ostalih, najmanje je proučena te postavljena najviše pitanja. Na kraju dolazimo do famoznih vanzemaljaca, pošto je sve uz pojavu viđenja ovih bića bizarno i na ivici svake lucidnosti. Lako je pretpostaviti da su oni, ili bar jedna vrsta od njih, ukoliko ih ima više. Došli su u obliku ljudi senki. Prema svedočenjima Greja, mogu prolaziti kroz zidove, zatvorene prozore, mogu se samo pojavljivati iz ničega i opet tako nestati, ali nekako sumnjam u ovu teoriju. Mali zeleni svi, koje god da su boje, se pojave ili pokušavali stupiti u kontakt s nama, ili bi bolje sakrili, ili možda izgleda puno strašnije. Naravno da se neke od ovih teorija poklapaju. Duhovi i vanzemaljci mogu biti bića iz drugih dimenzija ili